Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Dalam edisi kali ini saya diundang oleh kerukunan masyarakat Jeneponto untuk menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diiringi pembacaan lantunan kitab Barzanji. Acara ini, teman-teman, berada di rumah salah satu warga Jeneponto yang ada di Kota Palopo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa nandalkan jo, kali sampai kumis kan. Pacini karena apa namanya? Warna hijau lagi. Waktu kaki. Batunya kaki. Tadi pagi itu merah semua, merah biru. Siang-siang kuing itu biru hitam. Sekarang hijau semua. Namanya datang kali dong. Wih, masya Allah. Wih, biasa deh. Ada ini kalau dia di pagi ini tidak Tidak hujan. Ya, kalau bukan hanya. Kalau malah gitu di pagi itu mencari terus biar enggak anu. Jadi, Mencari terus di. Yo kemalak kan nano, kemalak kan kena gutu. Apa sih? ini lepas aja penjara ya. Aku tinggal tahu salah banyak Tidak kemalak di kota kalau istri. Ila hatani Mustafa sallallahu alaihi wa sawajihi wa alihi zuriyati al-Fatihah. Al-Fatihah. Iya, teman-teman. Al-jannatu anaimuha sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bismillahin aliyah. Mutairan qalarakan ala ana lahu wa aula. Wasallim mineran wa sa'idatun maniyah. Muntadian min sunnah matiyah wa salli wa salli ala nuri bi sallallahu aliyah. Abadillahi bi abadi muqali wa saisabatu halin wa Kartu ya wajah surur ya masun anta badarun anta nurun fawqa nurihin anta iksirun wa qali anta misbahu suduh ya habibi ya Muhammad musyri wa fa'al mustajibud da'awati rabbi farhamna jami'an wa muhayyan sa'i'at farhamna jami'an bi jami'is salihati sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كريم ألفي شر من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Sarabah. Amin. Allahumma ya basital yadaini bil atiyah ya man idza rufit ilayhi aqub abdika fa ya man tanazza fi dhati wa sifatil ahadiyah. Amin. Anna yakuna lahu fi nadhar wa ishba ya man tafarrada bil baqa'i wal qidami wal azaliyah. Amin. Ya man la yurja ghayruhu wa la yu'awwalu ala siwa. Amin. اللهم آمن الرواد واسم الرواد والراي وعدل عجل من جاهد الخير في هذا اليوم وجر. اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمن رخيا
واسقنا غيثا ينسي أبو سيده سب وربا واغفر لسيد هذه البرود المحبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرزنج نسبته ومنتمى وتحلت المحافل المنيفات بحكم أولاه وأفضل الصلاة وتم تسليم على سيدنا مولانا محمد الخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Ini kena si Anus selesai. Biar. Hah? Ayo sini. Sedikit. Anak guna ke umurku. Nih. Tentu ini. Iya. Bulan lo tanah salah punya mana? Pasang pergi tanah. Iya. Ini. Iya. Jadi persepi. Lalu buka kena Insyaallah. Ada piring-piring Satu. tersatu. Iya, gini. Nah, coba mati molong. Kami bebek di. Makan dulu. Manila. Manila. Lagi mandi lo